Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Batho ba bolela gore banyana ba ileng gore ba ratana le Mpumelelo ba mo rata ka lebaka la gore ba bona ile gore o bapala o mo go TV show gape ba lebeletse le ditšhelete tša ka ga Mseleko. Gomme ba bang ba bolela gore Mpumelelo ba mmone ke producer mo go Izingane Zesithembu tšhelete o nayo mo le ile gore he re gopola ga botse re gopola Mmaeni a bolela gore Mpumelelo o phoa ga ana le selo go nyaka thušo go bona mo le ile gore ba bang ba re o kgethile Nosipho ka lebaka la gore o bona Nosipho ile gore o graduateile jwale o lebeletse gore tirelo le buyo ka se ba graduate jwale ba ka se mohlomongwe ba ka no palla go graduate ka ge ile gore ba tla ba kopana le mathata manga tša bophelo go ba lebeletse ditšhelete tša ka ga Mseleko. Ba bangwe ba bona ile gore Mpumelelo o focusa mo go batho ba ileng gore ke ba bamse o focusa go nyola ba ge ile gore go wena wa gale ga sa nyaka se le go tšwa go wena go fedile ka wena le yena jwale a re tsebe gore ke nnete gore Mpumelelo o focusitše mo dilong tšeo re no bona ile gore go ya ka nna ke bona o kare ke nnete Mpumelelo se ile gore wa se dira o focusa mo go nyola ba ge ile gore o šetše o le wa galenyana ga o sa le selo go yena o tšwa go wena o tlo tla ka mabaka ile gore a kuši wa bolele gore wa molaola o dira eng mara ka nako ka mokana bjantša go bone gore motho wa mohuta ma mara ge a sa hlwa nyaka o tlo tla le mabaka ile gore yena o tlo bona gore o tlo a bea gomme a tla fetša re yena wena wa molaola goba ga o theeletše se ile gore yena wa se nyaka mo le ile gore o bolela le ka respect mara bja sa hlomphe batswadi ba boyokasi o botša tirelo gore yena o hlompha batswadi ba gagwe so gore ge le sa le mo maratong o tlo go respecta mara ga go šetše go fedile ka lena ga sa na le taba gore batswadi ba gago ba gona kgausi go ba ga ba gona o tlo dira se ile gore wa se nyaka ene wa fela ka lena. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.